Dobar dan, poštovani narode, Cinegue. Pozdravljam. Neću i doma skoro, kažete da je jedna pjesma i pjesmica. I imaš tema i tema da prozavreš. I eto da je Bog šeta džadom, Binulo ili Cetinskom ili Podgoričkom ili Budvanskom ili Kotorskom ili Tivatskom ili Ljevaljskom ili bilo kojom, imaš fino da odabereš iz tema i tema da vidiš fino. E pa sad vidiš fino da nas prije si ima fino bi uzeli ili kravu ili kozu ili tako nešto su vodili, četvrnoge životinje. U stvari to su ljudi, jer ljudi su životinje, kao što se reka milion puta. A u vezi i vidiš fino, sad vidiš moderne bakice, ove naše fino što su je trenerčice, pantaloni i tako to, idu ka serdar i nose sa sobom pudlice ili moderne majke koje su utegnute, kao što bi rekao nizi Bora Čorba, to su naše seljanke utegle u hilanke. E pa vidiš fino ovako vizi kako one idu i imaš sake kako se daju nazivi djeci, a kako se daju nazivi bidzini. Pa prije si ima dok se ja bino dijete, dok se nešto zapamtio, bolje da nisam ništa zapamtio, ima se fino naziv ime da mu se zivne, ili na primjer ili Đoko, ili Branko, ili Ilija, ili Stanka, ili Milica, ili ne znam nija tako to. A sad imaš fino, na primjer, desi se situacija, kao što se mene desilo jedan dan dok sam šetao džadom, veli jedna moderna mamica, znači ultra delta city tako te, veli Kleo, i sake ima jedno bezino, i ja miša da ona bezina zivne. Međutim, ona ti zivne svojega sinčića koji zi nosi tablet, kada je krenuo s mašinkom da mina. Dokle bezina, prepostavljam mu ime ili Đoko, ili Pero, ili Blažo, ili Jovanka, ili tako da. Ko pretekne neka zbori, malo humora nije na odmet, jer da je sreće ovako glumci kao ja, jer u sreknja vremena nije binula važna diploma za glum, već si ti moga, kao što su Mija Lečković, kao što su Čkalja, kao što su, čini mi se, Zebato Divanović, Čedo Vukanović i tako to, i oni su normalno glumili, mediji su i angažovani, a ovako mi se borimo samostalno u tamu, tako da ne čudite se što nema svjetla, jer bi me dostina pitali gdje je svjetlo. Nema svjetla, ljudi, nema. I poslije nove godine ćemo ovako, i da pjavamo Sergeja Četkovića Pogledi u tamu, tako da vizi, ko pretekne neka zbori, ja vi pozdravljam iz toplog i sunčanog Cetinja, gdje vizi, ako je ko umar, ono srećena baba je samo u kapelu, pa vizi nju će mora fino da angažuje jedan čun ili tako onu službu za spašavanje, da bi mogli da je prebače tamo do Odrednice, kao ono što je Lemo Tenegersi, vizi i mrce preuzeće, eto tako. Jer da je Bog nas tu pasi na te reality shows i ovako samostalno se borim, i na X Factor i na Ja nemam talenat, i audiciju, i gušteranje, i vodio sam na TV77 gušteranje, kao što sam rekao, i Veljega brata, i ako znam više Bog mi ubio gdje sam i gdje nisam, Pinkove zvijezde, Valentino zvijezde, normalno ima sam i obećanja, naprijed kao u dueti i tako nešto za pjevanje crnogorske izvorne, ali te osobe su mi rekle, veli, mi se ne snimamo više ni na rengije, a vam u stvari se snima ne prođe ni 4-5 dana i to, Bogom mi debeo ta rengija. I normalno ima isto i traže ti 300 eura, tako vole puno te osobe što su rekle traže ti fino riblju čorbu, one vole dobro da iziju, tako da je da ga ne bi podmirio. I ja završajem s jednom starom našom pjesmom, pošto pada kiša i kišica, jer pozdravi iz toplog i sunčanog Cetinja. Jer tako bi rekao i Micev da je ovako, ovizi ostali naši prognozeri, i završajem.
Kiša pada, trava raste, gora zeleni. Aj, gora se s listom sasta, a ja nemam s kim. Aj, gora se s listom sasta, a ja nemam s kim. Imam dragog nadaleko, u tuđoj zemlji, aj pa mu sitnu knjigu pišem, dođi dragi, dođi ti. Aj pa mu sitnu knjigu pišem, dođi dragi, dođi ti. Ja sam ti se razboljela, preboljet neću. Aj pa na crna zemlja sastaviti neće. Aj pa na crna zemlja sastavit neće. Eto tako, narode, Bogom je dostignuo da nas neće ni ova crna zemlja sastavi, pošto trebamo isto u grobnicu da se kopamo, ova rodbina i ovo i kako i to. Ja ne znam kako ćemo se i tamo se nalaziti i držati, pošto i ovako se ne gledaju onako kad je neko vodite na igranku, na igranku, tako, pa ko pretekne neka zbori, narode, i uz pjesmu neka rumori, pa se nadam da će neko vidjeti to iz moj svekolik trud i neko će vrednovati to kako treba da se vrednuje i što vele ono nekada ako i mene sunce svane. Eto, toliko pozdravljam iz toplog i sunčanog Cetinja sa vrlo zadovoljnim ljudima, sa vrlo zadovoljnim građanima Cetinja, sa vrlo zadovoljnim statusom, sa vrlo zadovoljnim na kulturnom planu, sa vrlo zadovoljnim na industrijskom planu, sa vrlo zadovoljnim sa poljoprivrednom planu i normalno i stočarstvo. Tako da, au revoir.